Aldaw apo man panaw kadtoy balay, pasaray parbangon kan asumang bay. Arig kutong ang agpatpat nagngaururay, sanu sumampet kalabsan na pay. Nagrigaten ti kasasaad, ngem aklunek no'y sutgasat, amok na bayag na kun ngay suksukat. Alawen bakit di kan aglibak, na umakan ti basit at rak, maalam pa'y ket din ti agpagaat. Mapan kan jay 7 inches, taag tula kakadragsat, kukwayon ti agpat-patnag, isut kaya't mo mapasamak. Mapan kan jay 7 inches, no'y sukap-kap na kam, hanabalen day to'y riknak, kay samet lukluk kwenak. Agpatinggan ti nagdakkal a palimid mo, ti kunam nga ta ket jak ammo. Syakti mabain idi kanito anadamag ko, ngemas ko na tiyagin didi ammo. Nagrigaten ti kasasaad, ngem aklunek no'y sutgasat, amok na bayag na kun ngay suksukat. Alawen bakit di kan aglibak, na umakang ti basit at rak, maalam pa'y ket din ti agpagaat. Mapan kan jay 7 inches, taag tula kakadragsat, kukwayon ti agpat-patnag, isut kaya't mo mapasamak. Mapan kan jay 7 inches, no'y sukap-kap na kam, hanabalen day to'y riknak, kay samet lukluk kwenak. Mapan kan jay 7 inches, no'y sukap-kap na kam,